Evo, moje ime je Lidija Odak, završila sam Prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru. Tijekom faksa sam se bavila volontiranjem u organizaciji Minores, pomoć beskućnicima, socijalno ugroženim osobama grada Mostara. Koliko godina imate? Godina do 27. Godina i to je to. Da, hvala vam. Možete li reći što je to zašto je važan ovaj projekat za vas? Ovaj projekat je nešto novo za mene, jer kad sam završila fakultet, ko što ste vi govorili, nisam znala gdje ću, kome ću se obratiti. I ovo je super prilika za one mlade koji su završili, koji žele nešto više od svoga života i da budu open-minded osobe, a ne ograničene. Što je to što ti očekuješ od samog ovog projekta? Ja očekujem prvo da ću se dobro zabaviti, da ću poznati nove ljude i da ću soft skillove, znači da poboljšam prvo sebe i na taj način da pronađem posao koji želim. I evo, za kraj možete nam reći neke 3 riječi koje su vaša asocijacija uz ovaj projekat. Za ovaj projekt druženje, zabava i učenje novih stvari.